ai matania le tātou whamumoe ia taro tu maranga whaluaru ia se whaunga me tātou for you beneath whamumole. Before we start, I'd like to respectfully call everyone to please use the available chairs at the front. Whamumole. What is it macam mui o tātou mani o tātou sekta. Pada vai no poder tātou MOA, ai suma runga ile sa ilia. We won't bite. Ya, ini mana? Ya, pada udah sebetulnya video dengan loa. Kalau sini mata toa, ya balik pada Indonesia, ya boleh menolong pengajian, menolong tuau pangan, ya balik pada Indonesia mau fakir sumai, popular wifi selafai, boleh lewat tadi lepas jonga, tadi foi di siwa mau, ya boleh lewat lawan masa ada susui. Awalo tu paia, awalo tu malu fapen fatas mai. Ya sumaya lau sunga le taita yo tatu saninga. Ang sunga ya le fapen ngai no betisi sata bola, Reverend Livingstone Paset, paese. Ya na tailea, ya ala fio mai minstau tupe. Fio mo pipola, na rosa. Ya tena le foi, na fio ma sauri. Fatamao tatu watina, minstau mo tanaka tafa mai mo mai. Ona potro se sulu setric possession star. Ada ngata ilea yang memalu bala bia afio maya tal mai au tatu sui malu mai fafo dan ngata ilea de tatu bon komit faton de tatu visa por matanga tafa mai momai ya ai se sui taitasi patatu faya tinai samo potu pam taitasi tal falava afio maya bo sa moi fa mai de tua mai tau foi tatu si fa dolo fasan kita pa usi ya waru na lei na lofa ku fa pe na taite no mai lo to su fu la le le tayao pa tau foi na ta tu moria me mata sa a wale ne fa mo taua. On behalf of the Honorable Minister of Tourism, on the Honorable Sun Cedric Bosses, Arisa Schuster, President Warm Preachings and Taro Falapa. The Reverend Livingstone Paese, Minister of the Cabinet, Diplomatic Corps, Excellencies, heads of government ministries and SOEs, the tourism sector, ladies and gentlemen. First and foremost, I'd like to give thanks to the Almighty to start off our program. Ila batene marfaruano, lau sila taitayo tatu salinga, siya mataliga tatu pa mumwe, isip tama. Reverend. Jadi tu masalah kita cahaya mau memang dia mau malam mau dari pengurus. Kalau je lebih dengan orang itu sebelum kita. First of all, I apologize on our brothers and sisters in English. I will use our mother tongue language. Oleh asal ni ufai ya Yoba, datuk je oli mufia ia. Wale umata lupe le rofole tua, ina utoma nu, au datuk lasia sigu yo fe au mengagen no le tusa. Pafte tele le ufai ngon minsta, tapi foi le problema ile malabino romantu fatoba. Ai telefia tu titia nei mala au taua yo no to se au le tu sam la si no ku mai de tala lei de fionga le tu fai material au tatu ma tanga le taiao le no ue
ia o tō whawhitai atu I lo tātou o tū. Ia la mono mai leo lona biinga, o lena tu ina mai le ola I tu tonu ia te o tō. Na te le tu una I tātou ia mapema o tātou vai. A wana e sueina I mātou le tu vai. Pese masani a tamita, o le whatu pese e pe. O le bona tau fitu nai o maho hau I la mātou mo whanu. Pea mātou o mai o nei ma le o me tamai tai mi sta. Nā ko I lewa sa tau sila mai sa fitu nai ko I pito I tonu. E tā ua lama lo loto le so tanga o le pese nei ma so vai vai. E leo te turu ngai te tau wao na pitu tonu tamai tai mi sta. Ona whanau mai lo mono I le whasoa pa ia le antua I le so. Whasoa whatina. E tō whatitala whamatua moe pō. Le asu sa lupe wa lewa ona tuli mutai sila le pulenga. Ma le soifua te wati na e te ti ngā, ma le omi ombia I mawhitia mo le nei maitau. Ma le tau apa o lo tō whasoa. A iei lau tari tonu, pai mai le pese a tarita. O lena tu ina mai le ola, I to tonu I ate o tonu. Na te le tu una. Oe a toa mahu, le tangata tau hini, ma le tangata whinau e ati nae. Ia whano I tātou I le leanga. Nei umina waso mātou leo e moli lau whawhitei tene. Pea o mo whai atu. E se a tupu I nei mea. Ka ole tau sa iri ma tau apa o lau whasoa sa moe o nā tina e. Leo tala ia sena, le tō whawha tina. A loa tunu, ma lo malo. Si tau abangali mai o tātou vai, ma lau whasoa o tinuti. Whawhitei tele lau whiongan minsta, whai mai tāwita, o nei a te tātou. Nā le poto, ma le tō mai o le tō whātitala, ma le utanga whasoa. Mai le atua ia mea uma. O la le riki, na te le tukuna, loa tunuku mai tātou uma. Ia whaina I whai mta o le nei mai tātou. O la mātou te tālo wha le tala le lei. Ia la oa pele liu, o le wha o tōtanga ma le tō whaale malo. I lana whasoa lufi ma le lei. I lona soi fua ati nae. I lea teini ma lea teini. Ma o pele mo ngā wanga I lau whiongan minsta. Ma o solu o lo te tele, te ko tau siwa tau whaia o ngai Samoa ma o na whai kata. Ai maise soi fua tau ati nae o tātou sekta I nei taia. Ia, muia tātou. O leo lea o atu me whasoa le malo. Malo na te le tuuna oi I ti ngā. Na te le tuuna oi I mawhitiam. Au le li e tafa I ato e ala I whasoa le malo. Io tātou ta. Ua e su e leu whimata o le pōmisa. Ina o tongo malama o lo whama oni mo lo o lofa I le nei taia. Le taia o mata mo fie, ma le taia o langi le leina e o mai mo le atunu ma le nei mtangalo. E a tai o le malo, te mai tai minsta, e meso o le nei mtangalo I leo o taiulu o wale wha mo o le nei aso. Ma tō te te tōru, se anolo o lofa I le mwhai o na tini ma tōru. Iu iai le lave, ma le whita o ala sa whesoa I nai le malanga sa moa le neto sa. O tau to le matonu lo o lofa ma lo wha maoni le mtangalo. E tali tonu foi e whapena le atunu malana whainga malo. O whalia lo mamalu, whalia lo amito. O e tole pule, ma au mai le file mu I so matu atunu. O malia lo lofa, whawhatei tele le atunu. O matu iai ma le nei vaenga o le atunu. Ma e o fia e ati na e le nei tu tino le atunu. Mo le manuia le lumana.
le ali e whaatai lo lato whitai ngā wenga whia. Whaatai lo lato soifua tau wati na. Wale o nanga e tau tua le atunu, mai o ta whao mai mo mai so mantu o tunu. Whaatai tele le tua. Wa au mea lofa na e sai lo lato tua whamele uta. Le mo mai moa ma mata le atunu i lo lofa ma lo whamao. E te le tu una laba o matu whamao e moe. Matu talo whamangalo i matu. E iai lape o matu whiau ma au o nana. E iai whale tonu lo matu wola tau wati na. Le li i ui mangalo la whanau yo awa lele. Lofo e le aso mo lo whamao e moe le li. Ia mautama ia le atunu le malo mo tangata. I o ao la bea i moe matu. Matu sauni e uku whale atu. I le vai tau tau o le netu sau. Se whamanatu lo liu tino tangata i le larulangu. Mo matu pepese ma ale uia whatasi lau whaalatanga. Ua umona e tapena e ala i le mesia varo ia le. Whamanuia me instao le nei tangalo. Maua le malosi, maua le tofa. Wale ngā luenga whaau au ua e whiriwhiria mo malabu. Loko ngia le te mai tai palemia, le kapeneta, maiso sui ma manu o le palemene. Ia iai lo file mu mo logo tunu mo on tata. Mātou tālo le nei aso le ufale ma le ufako Samoa. Leo ina logo tunu yo awa le nei. Mātou te mana tua ma le lofa. Le lalolangi māwhatia o no whamai te soa ina ai le malos. Le li ie mātou tālo se ia lave ina i mātou. Lofa atu ie o kūkua ngati. O e o whanoa noa le li mole ia e whamalosi ma whamāwhanu wha. E mtanga luenga ma ona tiu te whai le pūlenga e maise o le lātou soifua te watina. Mātou te tālo ie ane lei ma ie e whampu. Anga le lei soifua te watina e o le atunu. Whai la tau ma tō manga au pauna ina le atunu i lona manuia mo mātaya. Te ata apele nei mātutanga. Tuli muri au ina lo mātou wola i o aona le lei. E riso whaola ua mātou wole ma mala aua tuai. Amen. Ia e le manatu o le ua longi tino matanga ki nei fōi. Leu fōra le ni tāra o kisiwa le tātou e ngainga, o le ua tōre whatu. E whamu mui ia wana tātou o le tātou o le tāiau. Ia i le apatele ma le whāwalu, ia e tala o te whionga. I mstau le ati nae, ia o whata mafu o le tātou ati na tau tumisi. Ona po tō susuru, se tu pose, ia mō nā usalunga atu. Nei tai au, o tai mau e le rufo le tua. Vai atu le sura sunga te talo sani, Reverend Livingstone Paes. Le fui ua fio min star kabinito. Su mai sui o maro mi fa. Paulunga o tanga ringa whaalapo tutonga mani. Ma bisinisi ki moti. Matele lau whai ati na e o tātou wala manuia tau tuwisi. E meise le maua runga sa mō potu. O ia tau, o pa ia maua runga ma sa saunata, ia nunu atu ia. E lea toi poko winga whaafale le ngasi, a wae tu maula. Ta lolo ia. Ai wa whaapita o mapa se whamatalanga. O wale so, mai whaamu mwe o manu. Ta wala atu, ilana pule whaasoso. Tusa lea mali 5 miliona tāla mō bisinisi. E whito i tonu i ati na e o tangata tā whao me whako. E awhi ai whaitai mātō, o fisa malang. Ma kampani o rofa alawi loa ina mātaanga ma babalo sa mō. Ore nei whaso, o se tasi o maru lauti, a whata ua le vaenga whai o whatu tua i le tua sa mō, e ala i nana manifesto.
ai maisi o le whaatau e ino le ati nai, o tangata tā whao mai whaka, ma le tamawa ino sa mua. O le nei fesoasoani o se tasi o vaenga na pasi o mai i tala le tupe o ua fe gosku tasi, ua fe gosku lua. Ma o lu ua amata, o na whaasa kuatu mo le atu. E mui ai mai fesoasoani whaapitoa mo pai business, whaalapo tonga tuma oti. Lugu maa fio amu, whaapia le mamalu o te leo tātou tunu. E leo toi pōma le e pangatia wai e nei le tātou wati nai, o na wafianga mai whaamai o iti skuipa. Sa whaapia fōi o na tāpuni ai fe malanga inga, mai le amatanga o le luafe o spu, e o mai lava i le nei tau sama. Mo tātou mai tau ina le a fia teli, o le tamawa ai o le atunu, e ale tupe maua. Maua mol mawina ai, ua tūlanga ma ale ale tamawa ai, ona o ne ia fianga. O le nefso soani, e iai wha moe moe o malu, o le a tele so na salu, i le toi wha le leia, ma le so soani inisi o vaenga o lo mo unia. E so soani e peiku ngā luenga wha le leia, a maisi o le tutoni ina o tangata whai ngā luenga, e pili wha le tausanga, tutoni o ofisa, a maisi o le so soani, i le tutoni ina o nisi o na no ngā tupe ua le mawhai o na tutoni ina, ona wa a fianga o le atina. O le ngamnau ta ina, o le nesu o soani o le tātou malu, ina i mawhai o na toi tala ane whemalanga ina, ai o tā pena, o lava tā pena pea a tātou bisinisi, e tagi atu ai, le tātou i mā loa siasi mai whaka. O le whanau ta inga maua lunga o le tātou mā lo, mo le atina ai o tangata tā whao mai whaka. Ina i au sia le lua se lau lima skua e tangata tā whao mai te tonu o sa moe tau sana taitasi. E au fia ele vaenga o tangata nuku o lo tātou o lo wau mau, i atu nuku mau, ma lātou pā anga mo wu. O i lātou e auto waa mai mo tā longa, pono tama, ma o onga whaaleanga nuku. Ai maise e fia pai malanga malolo i matapanga, ma sia lau kanua lanu lau au. Ai maise lo tātou sisu mana. O nei fofuanga e whaatino ina i au wala ngaka tau ni maina. E pui puia ma whaali dei ai lo tātou sisu mana o Samoa. O se whaataua le malo, ia mawhai o na nofo i te tono o Samoa, le siria maribalu se pulu paseni o tupe maua. Mai tangata tā whao mai whako i pisinisi, ma tangata Samoa. O le ausia o le nei whananau taina, o le ama whai una mau ai se vai ngā tupe tini, si lia maribalu se lau milioni, e soso ani i ta mawa ino Samoa. E a te apia ngana fia tele whai goalo i a tuaile nei ki soso ani, e 5 milioni tā lamu pisinisi. E te tāwa tu fōku, ina ia wha ngāti tau le nei sosoani. Ina ia utonu, rona wha o ngā ina i toi wha li lei ai, au tō business. Ai meisi o au au nanga. A wāsa manui o a ina, o whio anga, ai meisi e lava li te mā a ina sa mua. Ia wha manui fo au anga lei ro tātou te pāu i langi. I lunga pa ia man o malu, sa mua. A se whanua rā tēni, ma tala tūku tawhaona, e tō ai ma nūra a tātou o lami. Ma ia tātou maua whātasi se ke misi masi pia pia, ai maisi e se tau sa mpō muria. So i pua, mai e muria. Reverend Livingstone Paese, Ministers of Cabinet, members of the Diplomatic Corps, heads of government ministries, corporations, and the business community, the tourism sector, ladies and gentlemen. Today, I am pleased to officially launch the 5 billion Tala government stimulus package assistance to assist the tourism businesses. The tourism industry is indeed one of the key development priorities of the new government, and it has also placed great emphasis as it still holds much potential
in the future, and especially a key stimulant of our economy recovery. The sector, without a doubt, has been severely affected by the impacts of COVID-19 following on from the measles epidemic. Moreover, the continued border closure remains to affect travel to Samoa, and while if it continues to actively pursue domestic tourism has provided some level of business and relief for operators, the numbers in comparison to pre-COVID-19 are significantly lower and are unsustainable for the majority of the tourism industry. The lack of visitors in these challenging times has impacted our tourism businesses financially, and as they continue to struggle to stay afloat with the continued financial obligations. There have been increasing number of tourism businesses which have had to close down temporarily as a result of continued COVID travel restrictions, and this number will continue to grow. The government recognizes the importance of the sector to the economy of Samoa and the struggles it has faced, which is why the government identified 5 million Taala stimulus assistance for the tourism industry as a key priority. The assistance will provide much needed access to finance for tourism businesses with the main objectives to revitalize the industry through maintenance work to improve tourism products, to expedite the recovery of the sector, and to provide capital injection to assist tourism businesses with operational costs and other key priorities. Tourism businesses will be able to utilize the assistance on activities such as maintenance, repair works, or replacement of amenities or equipment, wage subsidies, annual fees and subscriptions, operational costs, and other priorities such as financial obligations. It is our hope that stimulus will be utilized accordingly in line with the conditions set out, and will be able to assist the recovery of our respective businesses during these challenging times. Our new government's goal and aspiration for the tourism industry is to reach or exceed the 250,000 tourists a year, which can include our families visiting friends, sports, tourism, events, academic tourism, meetings and conferences, as well as our normal beach tourists. We hope to develop this and continue the support through the sustainable tourism as the underlying basis for the tourism development that will reduce our climate footprint, but build resilience, and more importantly, preserve and conserve our natural heritage and environment. Our goal in the next 5 years is increase tourism and ensure that over 80% of the income from the tourism industry is retained in Samoa to help with our economic development. Without further ado, it gives me great pleasure to officially launch the 5 million Taala government stimulus for tourism businesses. Lastly, may you all have a blessed Christmas and a prosperous New Year. Itu yang mesti parti itu saya bersama dengan Rista. Sekarang dia bicara, mereka sudah simak dan kita sudah memanfaatkan atas mic. Ya, mulai dalam fakta jadi itu saya bersama dengan Menino. Mana cuaca malu di Kofefoi. Itu saya bermalam tu. Ada kata for idea. Berbanyak memanfaatkan dan ada cara sesuatu. Thank you, Honourable Minister, for the speech as well as your key remarks on the goals and objectives for the stimulus. Fakta jadi. Ia ana o mereva no na rua de tato whamamoi. Tasi rewa na taua. I o le sangia i o tato mandiena. Ina whaperora i o na abatu de se leni i a pe transfer foi. Mo le nuku si de fia le maro le tato whaiatina e. O watu marselau mantu o le tato sekta sa whapene i tunu le tato swani lea. Au fia tato accommodations. O le pitanga e le ngata i leo tato travel agents. I o na tato tour operators.
Na sola o la whaapio na formalize, o la asai ia i le tātou malienga, le tātou MOAs, e le ngata i lea, la asai le fuki tūranga fure lo taria ro ia mai sui taitasi, o tātou pai a tina e, o whaapio na whaasolo le ngā duenga, o tātou stimulus. O le alau mai ona tāpena ia tātou i fua manei, ia whaapena whaasolo le tātou whaamoi, o la whaapio fuina taito hua mai le category, taito hua mai le taitasi, o na whaapio saini ma tātou da sonei, faisi dulu ranga solo tato magwela o mai ro sai ngona toye o la fa pero fa solo na ngwela masani al tara mo tupe ya talo tu ngana fa lalo de tato committee o le va o le vision finance le atawa tia ko keo ni ma tato va mo pure na isi so so ni mai fa solo mo le tato fa mo boy believe that the honorable minister has already spoken, and then the second part of the program is the formalizing of the MOAs that will be signed by the Minister of Finance, and also the acceptance that will be signed between the Minister of Tourism and also the key representative from each operator, so that we can start off the program and we can formalize everything. The rest of the MOAs will be signed between the officials after today's event. So more than the title of here, ia tātou matienga ia, e taria taitasi mai sui taitasi, o tātou o vana taitasi, o le mai ngalo tuka mawale, o la whaapeo na sei nere MOA, o le kato siri reo tāua, e whaamaundia e le tātou matienga, o le siri mea i se awa, tō fia mea tātou mista ia, o la ua ia sa whaapeo na tau la mua, e le tūlanga le tātou sosuani, e ia mesi fui, e le tūlanga le maiwaina, fia maero fia male mistao, o tama venga marimba, tasi o tātou komiti sa whaapena o whaipatasi e tātou whaamaboi ia. So me tātou komiti, ia ora whaamumua mai le vai na tau tele le o tātou whatai malo, taro atu lau sunga le presidente, o whatai malo Samoa, ia koro sunga fo i o tātou komiti whaatonu, i patisari mua, ia isa ia le tātou vai na mumua, ia na poiro le tātou atu whaasoro i le tātou MOA, na whalon. Ya, kalau atu le sui o le vai mo le ayata, sa lo te sa, e fai o sui o le tato wa travel agents, pa bo le fio mai, e se pata. E upo. Le lau i tu matau i whaapeo na saini ai mo le au tirenga, a le tau i tu lau i tu wanga pare o i whamau i ele maua lau tirenga, whakambol. Taitele, Larote, ya, tau atu le sui o tātou two operators, ya, o whiona tau ili alise, sainia, ya, on behalf of our two operators, whamau.
last but not least, o se sui mai le tātou whakatona i sa la whai, Savai Samoa Tourism Association. Ke mai se sui le tātou mo tēri sa la whai. Okay, maka muli fa pega. Sama cakap tu sahaja dia nak saya dia maya dan cakap sihat dia beri saya baru sihat sama boleh mereka tu meminta ya awak pun fala biar tu letak tu suami ya isi sama apa tu tak buat baik tu nak cakap tu senu ada nak cakap sama buat apa pun tadi ada tu apa ya tak bayar di subaya ya la to dia mo fa pena fa mo dia material o ia de tula marta ko soswani ora fa pena na go fatasi tanto committee o le matanga mo tupe ta mo leipa e tanto ofisa e fa solo mo se mo tanto mai mo eis o le babi la ban ato mai o tanto fa mo wenga ia o le babi fuera fa na solo e tanto soswani ka to le iniziati mo tanto sa mo la la o transfer sa o pela pena kent. Let's have a calling moment. Your Excellencies, today's program, especially the one we just finished, is the acceptance of the fund by representatives from each organizations, and then the rest will work with the Ministry of Finance as well as our committee to finalize and actually transfer the assistance. We won't have any more checks. I will transfer the assistance towards your bank account. So thank you so much. Tapi saya langsung mencetak kita bersama dengan Nadia. Kalau minta, ada semua mahu pakai semai. Ele mana sobre nada mai ada tanto para no meio som, para aquele to copiona, para o dia por ele tua como bem maneira, sama ui. Cada semana tua a ideia, sabe, a bem muito bem. Vamos meter, dia só para aquele, entende?